جدما کو شرش سوریه دز پیکریو و حتی و کیرو نقشه سوریه و روشالات نوین رول گوهارتنا کام مزن کریا و گوهارتنه رول دبرن کردیل روشاوای کردستان جکریا دما نهاد روشاوای کردستان بسر دو بشانده تیدا بشکرن بشک به نوی روش آوای چمی فراتی و بشی دنجی به نوی روشالات چمی فراتیا لدوانه که تیبد جبوی ارکی نفع بیروان دمی پولیت بیوری پارتیا دیمقراطا کردستان سوریه را گهند بێگومان جوگرافیا ڕۆژاوای کوردستانی وەکە بەرێن نەمایە و لێ گۆری بەرژەوەندیان وڵاتên ku destêwerdانê dê Sûriyê de dikin hatiye dabeşkirin. Endamê Polîtbûroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriye dazanîn ku Amerîka tektîka xwe li gorî guhartinên dawî guhart. Dê dema niha de Amerîka kar li ser rengê birêvebirina Rojhilatê Çemê Feratê dike û bê dengiya xwe li hember birêvebirina Rojavayê Çemê Feratê weke karta fişarê li ser Rûsya bikartînê. نافع بەیرۆ ڕۆناهی خستە سەر پلانە ئەمریکا فەرەنسا و بەریتانیاش بۆی ڕێبەبرنا ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ و گوت و لێگۆری پلانە هەر سێ وڵاتان ڕۆڵە ئەنجومەنێ نیشتیمانیە کورد لێ سووریە درێبەبرنا ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ دەوێ بباندۆر بێ ئەو ژێ ژبەرک و ئەو وڵاتێن زلهێز دزانن و ئەنەکەسە خۆدان پێگەهەکە جەماوەریان مەزنە لوێ دەبەرێ هەروە ئەندامێ پۆلیتبیۆریا پارتیا دیمقراتا کوردستان سووریە گوت و هەوڵێن ڕژێمە سەد و رووسیا و هەپەیمانên wan bi vegerana Sûriyê weke berê sernakevin ji ber ku di dema niha de Sûriyê bi awayekî nerasterast hatiye dabeşkirin û eger heye ji bo parastina berjewendiyên welatên zilhêz Sûriyê bêhtir ji dema niha werê dabeşkirin û careke din rejêma Esed nabê xwediyê biryarê di Sûriyê da. Derbarê rewşa bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê Nafع Beyro got ku ji dema rewşa Efrînê têk çûye û heta weke niha Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kar ji bo vegerana xelkê sivîl yên derbeder ji bo sermilk û malên xwe dike berdewam rêgiriyê lê guhartina dîmografiya Efrînê dike û enekese di pûçkirina pîlana guhartina dîmografiya Efrînê de heta weke niha serketiye.